Turabasuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Bikorimana Noel. Zari Hassan uri kubarizwa i Kigali yabuze impamvu atitabiriye ubukwe bwa The Ben na Pamela, akaba ari abakunzi be b'indasohoka. Anahishura ko yanyuzwe n'imiterere n'ubwiza bw'umugore w'uyu muhanzi yashatse ari we Uwikeza Pamela. Ibi Zari yabitangaje mu kiganiro Sport Plus cya Radio BBFM Umwezi, ivuga ko impamvu atagaragaye mu bukwe bwa The Ben ari uko batamuhaye ubutumire. Yavuze ko kandi imiterere ya Pamela yatumye yongera gutangarira abagore b'Abanyarwanda, ndetse ko yatumye yifuza kuba umugabo. Akaba yaragize ati, ibyo byari ibihuha. The Ben ni inshuti yanjye, twahuriye Chicago, ni umuhanzi ufite impano itangaje, ariko ntabwo nahawe ubutumire bwo kwitabira ubukwe. Yakomeje agira ati, ariko bwari ubukwe bwiza cyane, afite umugeni utangaje, niyo mpamvu navuze nti abagore b'Abanyarwanda. Nibwo yatangaje aya makuru ngo ndashaka kuba umugabo, ariko ngo yaratebyaga, yagiraga ngo avuge ubwiza bw'Abanyarwandakazi. Umuhanzi, umunyamideli, akaba ari n'umusitari, Zari yakomeje avuga ko abagore b'Abanyarwanda ari beza cyane, kandi yifuriza ibyiza uyu muryango mushya wa The Ben na Pamela. The Ben na Pamela bakoze ubukwe bwavugishije benshi tariki ya 23 Ukuboza 2023 muri Kigali Convention Center, bwitabiriwe n'abarenga 5,000. Zari uzwi muri sinema no ku mbuga nkoranyambaga. Ku mugabane wa Afurika ari i Kigali, aho afite igitaramo All White Party giteganyijwe kubera muri The Waves Lounge i Remera mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 29 Ukuboza 2023, akaba ari n'uyu munsi. Ubu bukwe rero bwa The Ben n'Uwikeza Pamela, murabizi mwese, bwari bunogeye ijisho, bukaba bwaritabiriwe ndetse n'abasitari bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Akaba bwaritabiriwe n'abasitari b'abahanzi nyarwanda nk'abo muzi nka Christopher, Andy Bumuntu n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru twari tubafitiye ntaharangiriye. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel.